ukuri. Burya umubatizo wemewe ni uwo kubizwa mu mazi menshi. Ntabwo ari uwo gukubitwa inkoni, si uwo kunyuzwa mu muriro, si uwo gusukwa amazi make ku gahanga, yewe nta nubwo ari uwo gukebwa. Mu Bakolosayi igice cya 2:11 haranditswe ngo, muri we nimwo mwakebewe gukebwa kutari ukw'intoki, ahubwo ni ugukebwa kuva muri Kristo, niko kwiyambura umubiri w'ibyaha bya kamere, kuko mwahambanywe nawe mu mubatizo, kandi nimwo mwazuranywe nawe kubwo kwizera imbaraga z'Imana yamuzuye mu bapfuye. Umva ukuri, Yesu yibijwe mu mazi menshi. Yohana 3:16. Ndetse na ya nkone Filipo yabatije mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa 8:38, naho yaramubajije iti, dore amazi ikimbuza kubatizwa ni ikihe? Binjira mu mazi bombi arayibatiza. Umva ukuri, umubatizo wemewe ni uwo kwibizwa mu mazi menshi. Gukebwa kwarangiranye n'isezerano rya kera, niyo mpamvu na Yesu yabatijwe. Nawe niba ushaka kwinjira mu bwami bw'Imana, urasabwa kubatizwa mu mazi menshi. Yohana yabatije mu mazi menshi. Yohana 3:22 mwayinoni. Ese igisabwa kugira ngo umuntu abatizwe ni iki? Burya ntabwo ari amafaranga utanga mu idini. Burya ntabwo ari ugushaka uniforme n'ibirori by'iminsi mikuru. Burya ntabwo ari ugushaka baso bo mu batisimu. Ahubwo tubyarwa n'ijambo ry'Imana. Umva ukuri, ikiba gikenewe ngo ubatizwe ni ukwizera. Mariko 16:16, uwizera akabatizwa. Iyo wizeye urabatizwa, kandi ukabatizwa mu mazi menshi. Umva ukuri, hindukira ubatizwe mu mazi menshi, ubyarwe ubwa kabiri, mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera.